ken yam kana siling ka roi ni ka tung na internas ka jan gwasa ma ban rach bana jaling en roi jadana bana ling roi mi show de la tere wish ka pibo shala de no te ka yen ok mishanak gad ok nasin konti la ok la kan kanang sha jalla de wo sha to na mo ngud kan konore roi me mi jira ma jidit ka jan channel me de jite jan o jin ko subscribe ke nyoka ka nasin ko ken ko blare bikan kula shu gwas ne tin kon tin wakatan alar balinga jan gwas me shirka mi shalin ka tanda en go cha yen hok ke yen hok cha janak ka cha hok cha kanang bana je kulaling ka lo de gwa kana me tok re wich aka pibor re wich ka murle ni tela gale kan kanang kanang kanok ka get kana jan dan bialin ka jan gwas me shit kamen shalin kalar ke ka tanda shaladen wo shi kwel hok pechere wich ka muro kantire wish ka greater pibor wujan dana tim murlenetin ki wujan te jabatetin shalado sha rammo sha ka sha kanang shalado sha gwanok sha janak re hoke ka sha hok nang re netung wan kin nasin kontin beko bikan ko to bikan ka benang shalado sha janak ka sha hoke sha kanang nasato ka jente ko tung wan ban pegdien ban jagujba ki ban jaling shalad beno kenetin nankok sha ka shobler ka sha ogu ar kaka shalado en wudomo te ko to shop ka jan dokwi de baro kanokten content dawara ketin yene shalad te ok jan dokwi de baro kan janke jabala ran te ko to shop de jan sha lingwas men go ramkel te ko to jan dokwi de baro ka dobrana shalad ka jan kanok diala to shalado shingweni ka lo jok ka kor gwasan sha ok cha nang tin ke sha wudomo sha janekten anasin content ci bere wajin wini wachu ngane shugan ngaitin bana jeling en railer gana me ok ngane get okto ki ngane na oktone re which ka pibor shalad no kenne tin nan ko ok ala nasin kontin wa hok wa ka page re which en wini shalad o nene shalad o kanas gen ka tiposa eastern equatoria kerol mi washi kontu ka kor gwasmichu kanasin kontin te ka pibor ki jaba ngai kono la kanas yana kana kan gat ka nan kan ogba gwaznan shigoten chalado ne ti ne content mag jaba keten kono nan ogjaba ke nasan content na ka wudomo chalado ka jiti posa ka eastern equatoria lo te kare wiki equatoria ke teken ka equatoria lo ka jiteka ka te ka kai ka chalado jen ba erol mi shi konto ka gwas mi chu kam den ka ka shekran men ngai kono molela na so yana ka ke bogla ko ya peja ka chalado ka shuti posa ni dop en woka murle ke japa ke dop en woka pibor shu kana ga ka gwasedan munyono telramuno ko woka gwasedan cha do ma cha ga ti posa ne ko kan tie ka jitie ka kala karena gat na mo wacha to ko nono gwasme en japa ki murleni la kanong na za page kana kanas en men chalat ati posani gwe ke janu sharaka nas de cholka ni malalat ka jaba chalare nono ko kan la kanoko nang kan gat kan dup ko kien te chorian lot chang cha jing ni jelle ka maj bo shirka nas kon la yin ok bajina ka ba maj bajanang na mo chalado kel mala kana lene chang kan ti posani kana se te ka border ka kinya kana sa Sudan lakin ta dan te ke wachir ka ba ka murlene right dungno chicken kulle shada long ka do badanen la murlen la kan la dian la ke murlen la kan gal kan ganan kan la kan na da kan kanek katika oktong wan ena gwachi ka yang nenten bikana kan ke bikan nan ka bom chala do re ka macha togan wini ka do bran che togo je ka chala do ka tiposani nan ka okto to ke nakarama mo en ramadan tre wok ram nega chala do ka tiposani ne me jela dande ko linga jan gwasa me mi jiram jidit gore jin bi nyoga nas ko ken ko de ler de kan shugon ko no wogatin jan gwasa dande kon chongtin ka jan gwasa me gore yo en wo jin bi nyoga nas ko ken ko bi ler kan kula shugon ko ken gor kon ke de ko tin chuje paro jin subscribe ko laka ko share biata kamal bye bye Madame wewe tela hamba chuti tela garmi bechuti tela meti bulonti Madame wewe tela hamba chuti tela garmi bechuti tela meti